Di ste igrači, ovdje Slot Player i danas vam pričamo o onome što je vrlo vjerovatno jedna od najutjecajnijih slot igara svih vremena. Pričamo o Book of Ra Classic naravno. U svakom slučaju, dok vam ja pričam, obratite pažnju na video koji se vrti u isto vrijeme u pozadini, jer je ispao jedan jako dobar bonus. Dođe mi žao što ja igre za recenzije igram u demo modu, ali šta sad, šta je tu je. Ne bi bilo loše da je tako uletilo u pravom životu. Ok, sigurno ste iznenađeni otkud ja na Admiralovom kanalu, ali eto, pozvali me ljudi na suradnju, pa sam odlučio malo navratiti do njih da vidim šta ima. Skuvali ljudi kavu, iznijeli kolače, tako da mi je skroz drago da sam navratio. Šal na stranu, a kod koga bi ja mogao pričati o Book of Ra Classicu nego kod Admirala, koja je firma u vlasništvu Novomatica, iste one firme koja je Book of Ra i napravila. Dakle, Book of Ra je izašla još tamo daleke 2005. godine i na početku se valjda nije nešto previše očekivalo od nje. Ali je igra postala super popularna i pokrenula je pravu lavinu nasljednika i kopija koje se nastavlja još i danas. A valjda ste pogledali onaj moj video koliko verzija ima knjiga, pa ako jeste onda znate kako je to išlo. Dakle, ovo je ona prva igra. Za usporedbu, ovo nije Pacijent Zero, ovo nije čak ni mokra tržnica u Wuhanu, nego je ovo onaj šišmiš kojeg je neki majstor pojao i pokrenuo sve što je došlo nakon toga. To vam je Book of Ra Classic. Biti dovoljno je da vidite kako u ovoj igri izgleda kauboj, pa će vam sve biti jasno. Znači, čovjek je tu daleko od onoga kako ga mi danas poznajemo. Tu je fino obrijan i čini mi se čak i malo stariji nego ovaj super poznati lik sa dvodnenom bradicom kojeg svi znamo. Ako ste pratili moj kanal, onda znate da u biti čovjek nema neko posebno ime, nego ga je Novomatic nazvao jednostavno Explorer. Ja sam mislio da je to veliki propust, jer je recimo Play & Go nazvao svoju kopiju Rich Wild, što nije ni malo loše za umjetničko ime. Ali nedavno sam promijenio mišljenje, jer u biti to genijalno da ga svako zove na svoj način. Recimo neki ga zovu Cowboy, neki Indijana, a meni je najoriginalnije Johnson, kako mi je javio jedan od gledatelja. Meni je to super i od sad ga i ja zovem Johnson. Dakle, evo pogledajte Johnsona prije i poslije, pa sami zaključite koji je zgodniji. Ok, da se mi bacimo malo na to kakva je igra. Postavljena je na klasično polje od 5x3, igra se na danas ne baš uobičajenom broju od 9 linija. Deklarirani povrat igraču je 92,13%, što je niže od danas uobičajenih 95-96% koje nude online slot igre. Ali nemojte zaboraviti da je ova igra najprije bila izdana na klasičnim slot mašinama, pa je zadnji povrat od preko 92% prilično dobar. Isto treba reći da koliko ja znam, GreenTube još uvijek nije počeo nuditi mogućnost različitih povrata online, tako da bi taj postotak trebao biti isti gdje god igrate Book of Ra Classic na internetu. Ali je najbolje ga igrati kod Admirala, ili tako? Ok, da vidimo kako se igra. Raspon uloga je od 9 lipa pa sve do 45 kuna, što je 500 puta, to je jako dobro. Ulog se može mijenjati relativno brzo, jednim klikom za jedan level gore ili dolje, a za kompletno drugačiji bet treba 2 klika. Već sam spomenuo da igrači vole opaliti različite uloge tu i tamo, tek toliko da sve bude još više slučajnije. Tako da 2 klika nije uopće loše s obzirom da je igra napravljena prije 16 godina. Tu u postavkama možete isključiti ili uključiti duplanje. Meni je uvijek nekako draže duplat male dobitke, ali imam jednu tu opasnu zamjerku. Dakle, kad se dupla izgleda da je zvuk jedno pola sekunde brži od slike, a kad promašiš već čuješ tišinu prije nego što se otvori karta. To je malo ide na živce, ali može biti da je samo do mog interneta, pa javite u komentar ako i vi imate ili nemate isti problem. Kad smo već kod zvuka, on je klasičan za Novomaticove igre iz tog doba. U biti je baš taj Novomaticov zvuk. Pojam kockarnice i automat klubova. To je prva stvar koju čuješ kad uđeš u bilo koju od njih. Pa mi je tako nekako milo to čuti i kad igram online. Osnovna igra na Book of Ra Classic nije nešto super zanimljiva, iako se relativno često mogu složiti 5 istih simbola na jednoj od dobitnih linija. Što bi vas trebalo držati u životu sve dok ne ulovite 3 skatera za bonus. A onda počinje show program zbog kojeg je knjiga. Odmah na početku bonusa se određuje koji će simbol postati takozvani bonus simbol. I onda se on tijekom bonusa može proširiti na čitav kotač na koji padne. Tako da je dovoljno skupiti samo po jedan od tih specijalnih simbola na svakom kotaču da bi se ispunio čitav ekran. A onda su u igri svih onih 9 linija tako da se svi dobici, pazi sad, u 9 stručuju. I još tome, simboli uopće ne moraju biti jedan pored drugoga na susjednim kotačima, nego mogu biti gdje bilo, svejedno se računa. Valjda ste primijetili kako se u ovom videu što se vrti posložila 2 puta čitav ekran naseo u jednom bonusu. Da, zaboravio sam napomenuti da po defaultu bonus ima 10 besplatnih vrtnji, ali se to može produžiti u nedogled za još 10 po 10 ako se opet posluže 3 skatera.
Tako se to tu desilo dodatnih 4 puta za ukupno 50 slobodnih vrtnji u bonusu. Ludilo. Dame i gospodo, ovakvi bonus su upravo glavni razlog zašto je Bukov Vra vjerovatno najpoznatija slot igra svih vremena. Ok, da zaključim. Ova igra možda nema grafiku i zvuk kao nove igrice, po tome se vidi da je Metuzalem od igre. Ali ima matematiku koja je pogođena točno tamo gdje ljudi vole. Znači nećete posjediti dok čekate bonus, ali isto tako ga neće bacati svaka 3 spina. Ok, već sam ja priznao da je meni najdraža verzija Bukov Vra 6 Deluxe, ali pošto je ovo direktni prethodnik, onda su igre prilično slične. Pa mogu preporučiti bilo kome da isproba Bukov Vra Classic u bilo koje doba dana. Društvo, ako igrate, onda igrajte pomalo i samo sa novcima koji se možete priuštiti da izgubite. Nemojte tražiti neka kazina sa serverima po Kazahstanu ili Uzbekistanu, nego igrajte tamo gdje je to sigurno, a ne može sigurnije nego kod Admirala. To je to za danas. Pozdrav slot playera, pamet u glavu i pomalo.